Guys, tšhelete ne sentšho ke le rekele di iPhone ka yona ke jele she tšhelete yona ile e bona so he ke jele ka mogouwe ke felleditse ke le mo I blew it so catchang episode ya ka di 22 tša February ka 7:30 on 161 Mzansi Magic gopola re he le mpona mola le ntse di video mo TV le trendishe le re ya o je tšhelete rena di iPhone o je tšhelete rena di iPhone a re mo trendish batho ba tseba reng wa re kolota ke a le gope ngiyezwe SMS efonini yami bona buzira abaningi bakuthenga imoto ezimbini Rolls Royce ay Mercedes le lang le ngithenge Henry sifaka izandla ngathi sesiyadelela sesiphilayo amaphupho wethu debe nonke saphethizela yonke indawo sangenelela obunye utshwala ngiqala ukubona ngaye la bafonini ngingawazi ukuthi kanti kunotshwala obunje he blew it ntwana uMadiba buye le Robben Island. I blew it Sundays at 7:30 on Mzansi Magic.